Zombie apocalypse. I pozdrav drugari, evo ovdje sam naišao na jedan veoma interesantan link koji kaže da su određeni ljudi platili $100.000 kako bi se uputili na turističko putovanje u svemir. Kako bi vidjeli našu vrteću šibajuću loptu. Međutim, sada oni žele njihov novac natrag. Između ostalog, ovo je jedan od razloga zbog čega trebate biti ravnozemljaš. Jer kad ste već u glavu zatucani, pored toga što ste indoktrinisani, vjerujući u beskonačni svemir, osim što ste izgubili pamet, možete da izgubite i novac. Zato budite pametni, budite ravnozemljaš ako ne želite da budete podvrgnuti ovakvim glupostima i da gubite svoj novac. Da vidimo dalje šta se kaže. Kaže ovako: prvi znak nevolje bio je uvijek produženi datum lansiranja. Jedan kupac kompanije X-Core Aerospace za svemirski turizam smatrao je da će njegov let poći 2011. godine. Nael Hamameh je očekivao da će 2015. biti godina kada će ostvariti svoj san iz djetinjstva o odlasku na svemir nakon što je platio X-Coreu $100.000. Ali 2015. je došla i prošla. Nakon što nije čuo ni jednu riječ o napretku, Hamameh je zatražio povratak novca. I koliko ste samo puta vi, globusari, nama ravnozemljašima rekli da kupimo kartu i da odemo visoko u svemir i da uslikamo tu našu ravnu zemlju. Međutim, kao što vidite, mi pored toga što nemamo novca, sve i da ga imamo, u tome ne bi mogli uspjeti. Postoje ljudi koji imaju izuzetno mnogo novca, koji su platili, kupili kartu, ali nažalost taj let nisu ostvarili. Pitate se zbog čega? Možda zbog tehničkih uslova. Ili je u pitanju nešto drugo. Šta vi mislite? Tako, drugari, ne budite glupi, jer sa Space Shuttleom ne možete proći preko nebeskog svoda. Sa Space Shuttleom ne možete proći preko ove granice. Jer the earth is flat.